Бик килешә сиңа уе, малай сыта сине һавам. Акыллырак шулмын кабар. Табынасың, ул кул селти, үткәннәргә салават. Кул селтәгән идем мин дә, авылга кайта бары хат. Ә бер көн тапмас авылны. Туган җиргә салават. Оны күреп китим диеп, ерак авылдан килгән карт бабай сүзен көткән иде. Туган телгә салават. Кул селтәгән идек без дә, үзебездә булган үзебезгә. Үзе белә, үзе бүлә вакыт. Кемнәр начар, кемнәр әйбәт. Без мәңгегә дип җырлавың гайбәт. Хаклык җырда, хаклык җирдә. Бу әйтем әле картаймас. Үткән эшкә салават дип күпме кычкыр. Үзгәрешкә ди кайтавас. Bir кулыңны, дустым, кысам. Халкым дөрес аңлар мине. Укыса, мал барда, сәүдәгәр татар. Үзе мал була, мал юкта. Язмыш аны ваклап сатты. Бу замана уптым сата талшукта. Атыңнан бер егылып калгач, язмышыңны кара узып. Иманыңны иманага алыштыра шарасызлык. Мал тоттыра кулларына, шәхесеңне ата сызып. Син сәүдәгәр, башка җиргә тыкшынма ди шарасызлык. Базарларга чыга шагыйр, ашы бетмәс. Язарына кисек башны эзләп чыга, Казанның баш базарына. Уйларымны укыйм, кызык. Ни генә саклап калдың соң? Күзләрендә мөлдерәмә моң. Йыллар ябык, үтәр өчен яхшы атлар кирәккәндә. Канатлы ат булып шул моң ингән безнең йөрәкләргә. И шагыйр, син бөек, син дахи шагыйрем. И шагыйр, син бушан, иблискә җаның аш. Мин сине аңлармын, кешедән кит син, каш. Хәтта Тукайым да онытты кешелек. Ул пыскып сүнде бит, онытылган шәм кебек. Санлау юк сине дә. Таптарлар бәгыреңне, татарга уйзданы, уйҗаны кадерле. Мин рух тик, мин рухка әллә ни кирәкми. Якын дус булырга җаныңа керәм мин. Дан килер, шан килер, килендә күкрәрсең. Күтәрел моң, кояш булып кешеләргә барып иреш. Без дөньяга хуҗа диләр, нәфес кылы килеш. Яктырт әле чын йөзләрен, үткәннәрен яктыртып ал. Турайсыннар зынҗырлардан күтәрел дә биектә кал. Күтәрел моң, күтәрел нур, күтәрелик. Ә мин менә иңә барам, һәрбер чаңга иңә барам. Сине шагыйр җиңә барам. Дөнья минем кулда. Менә синең дөнья, ә минеке илһам, ирек, намус, иман.
Muhterem tamашачылар, hayırlı kеш, hürmetli dostlar, матур әдәбиятны сөюче милләттәшләр. Үткән гасырның соңгы бер 20 еллары халыкның иреккә омтылуы, азатлыкка, бәйсезлеккә омтылуы, шулай ук милли тигезлекне дәгъвалауга, милли үзаңны үстерүгә bağışlanған bir şur bulup halkımızın hatırına sınıp kalgandır müğayın. Hem elbette bu dünyada bargan özgürüşler matur edebiyatının üsüşüne de zor tesir bergendir. Ул yıllarda, 80-nji yıllarda yaş, talantlı, progressiv, үзенчәлекле yazıcılar kilip kire profesyonal edebiyatka hem de onlar arasında taşkın bulup, urgılıp, öz yılın berip, bugünkü kişinin sebepçisi, юбилярыбыз, күренекле yazıcı, şair Ләйіс Зілқарнәйгә бар. Hürmetli тамашачылар, alkışlarımız bizden юбилярга. Biz sizni şın günümüzde, şu günde юбилейimiz tebrik ederiz. Güzellik, sağlık, sağlık, bayılır. Elbette юбилейler kutlaularsız bulmayı, tebriklersiz, bileklersiz bulmayı. Şunun için en birinci sözünü sizin hizmetleşlerinizge, kollegalarınızga, dostlarınızga veririz. Tataristan Respublikasının yazıcılar birligi reisi Erkayil Zaydullah başlap jiberin müğayın. Bu kutlaularına rahim etiniz. İlham, irik, namus, iman. Mine şu 4 gün sırdan ürküledir şair. Siz yanına tınladınız, Leys'in İblis bilen diyalogun. Ulanı Süleyman Şah'ın yazgan idi. Hem şairinin kadri de, büyüklüğü de şunda, ol şuşu mesleğine doğru bulup kaldı bugün geçe. Rahmet sana Leys. Elbette bu kişide Leys'in bütün icatını kılaşlap bitirip bulmaz. Lakin sizge hürmetli tanışçılar, hürmetli şiiriyetini sevişler, onun icatın güzellarga bugün mümkünlük olur diye bileyim. Şimdi hazır üst kutlavını okumakçı olan kısa. Hürmetli reis, Gımır Beyram'ın kutlu olsun. Tatar şiiriyetinde üz urunun var. Sina tuğru okuçun var. Şair için şunlardan da ılı bakit bula almayı. Üsmür şaktan birli biz birge yedik. Üzümüzge tigen sikelteli yolunu birge öttük. Şartlıklarını urta gittik, kaygılarını bölüştük. Мәңгіліктен esken jilinin tuzağını erinimizde. Dostum, kalemdaşım, arkadaşım, alga tabada birge bulayık. Kileşek buğunlarga üst dilimizde selam yollayık. Әлігі katlaulы zamanda senin inengini inimde toyu küngelime zor seyiniş isteyi. Yaşık. Hazır sözünü bizning Tatariston Davlat Soveti isminden Medeniyet, Magarif, Fen hem Milletara Münasebetler Bo'yicha Komitetinin reisi Ayrat Zaripovga söz. Sizga Tatariston Respublikasi Davlat Soveti reisi Farid Xayrullo'g'li Muhammadovich rahmat qatın ham ixlos qutlauını topshiradi. Yazıcı Ләйіс Зілқарнәйгә Tatariston Respublikasында татар әдәбиятын һәм мәдәнияትን үстерүгә кирткән өлешегез
күп еллык фидакар хезмәтегез өчен сезгә чын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Сәләтле язучы, үзенчәлекле шагыйрь, тирән фикерле шәхес буларак, сез күп төрле иҗатыгыз белән милли әдәбиятны үстерүгә, туган телебезне байлыгын саклауга, тарихи темаларны яктыртуга зур өлеш кертәсез. Журналист, мөхәррир, тәрҗемәче, шигъри җыентыклар төзүче буларак башлаган нәтиҗәле эшчәнлегегез олы хөрмәтлеккә лаек. Киләчәктә дә яңа иҗади уңышлар, нык сәламәтлек, күтәренке рух, бәхет, шатлык телим. Фарид Мөхәммәтшин. Хәзер сүз Татарстанның мәдәният министры урынбасары Дамир Нуртуллинга. Хәерле кич, мөхтәрәм тамашачылар. Хәерле кич, хөрмәтле Рәис Мәүлүд улы. Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы исеменнән сезне чын күңелдән зур юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Дөрестән дә сез керткән безнең әдәбиятыбызга, сезнең татар шигъриятенә керткән яңа табышлар, алар бик мөһим, алар милләт өчен мөһим. Һәм без сезгә иҗат дәрте, яшәү дәртен, чын күңелдән сәламәтлек телибез. Һәм Татарстан Республикасы мәдәният министры исеменнән сезгә татар әдәбиятын үстерүдәге үзенчәлекле иҗаты, татар шигъриятенә алып килгән яңа шигъри табышлары өчен рәхмәт сүзен тапшырырга рөхсәт итегез. Бакалы районынан, дәсен Рәис Зөлкарнәев Бакалы районы Саскүл авылында туган әлеге. Башкортстанның әлбәттә. Кытлау папкасы җибәрделәр. Һәм монда мин белән аның классташы Рушания Хәсәншина булырга тиеш. Сабакташы, партадашы. Рушания сиңа сүз. Сабакташлары исеменнән, сабакташлары исеменнән Мысыр район башлыгына кутлау. Хөрмәтле тамашачы, мин бүген кичәдә катнашуымда бик шатман. Чөнки бу кичәнең сәбәпчесе минем сабакташым, партадашым, авылдашым, балачак дустым Ләис. Ләис сиңа авылдашлардан, дуслардан ялкынлы кайнар сәлам. Бүгенге кичәдә Ак буеның бөдрә таллары, бүген кайткан аккышлары, торналары, актан табып төшкән ташкыннары сәлам әйтеп калдылар. Шушында кичәгә авылдашларымнан ялкынлы кайнар сәлам. Без сиңа авылдашларым исемнән бәхетнең улысын, шатлыкның зурысын, хыялларыгызның бу җитә торганын, бар канатыгызның сынмый торганын, Ходай Тәгалә биргән сәламәтлекнең дәвамын, киләсәк юлыгызның ак булуын һәм шушы ак юлда балаларыгызның куанычын телибез. Бер вакытта да каләм сөрмәләрегез бетмәсен, күңел байлыкларыгыз кимемәсен. Бүгенге кичәгә без алтыннар алып килмәдек, акча алып килмәдек. Әмма ләкин туган якның иң зур бүләге аның күршесе Мәйсәр апа белән Шәйхүәли абый аларга туган як күчтәнәче. Үзебезнең Арпа тауының әше әремен, Юкәлле кулның шәшәген, Бишкаен тауының кайын сиберкесен һәм имән төбенең имән ботакларын җибәрделәр. Сезгә хуш ис булып, һәр вакытта да бергәлеп торсын. Аңа өстәп безнең әле. Менә монда куям. Аңа өстәп әле безгә үзебезнең Бишкаен балы, аның кәрәзле балы. Анда пешергән безнең уңган кулларның шәкшәге сезгә ризык булсын. Шушы форсаттан файдаланып кәрәзле баллар юкабалында рәхим итегез әле. Шушы форсаттан файдаланып безнең авыл халкы бит ул ничектер табигатьтә матурланган ихлас күңелле, җыр сүзле, мәгънәле.
Менә шушы форсаттан файдаланып мин үземнең дә аңа иҗат уңышларын китереп, теләкләремне шигырь юллары белән җиткерәсем килә. Җилләр исе, яңгыр ява. Туктасын инде димәгез. Табигатьтә күңелешен бушата. Ул да булмыш, хисләсез. Искән җилгә каршы басып, йөзебезне каплыйбыз. Мәхәббәттән качып булмый. Күңел турында саклыйбыз. Рәхмәт дигән язмышыңа, Фәридәне сиңа, сине аңа насыйп иткән өчен, тормыш дигән дулкыннарда икәүләшеп йөзгән өчен. Иссен җилләр, яусын яңгырлар, елгалар ташып аксын. Сөя белгәннәр картаймыйлар. Мәхәббәт ушагыз мәңгегә дөрләп янсын. Кадерле тамашачы, менә шушы 2 ел элек безнең авылыбызның 100 еллык юбилее үтте. Билгеле сәбәпләр аркасында Ләис белән Фәридә авыл кичәдә Тосабан туенда катнаша алмадылар. Шуның өчен аның истәлеге итеп без буклет авылыбыз тарихы чагылдырылган. Монда Ләис тә, Фәиз абый да бар. Шушы буклетны Ләис сиңа эштәр китап итеп сакларга дип рәхим итеп алыгыз әле. Менә нинди тел стихиясе, Ләиснең шундый гаҗәп шагыйрь булуы аңлашыладыр. Бу инде азнакай, бакалы, мислим һәм шушы регион анда инде телнең байлыгы ашып тора. Хөрмәтле дуслар, җәмәгать, хәзер без котлауларны тәмамлап кичәнең үзенә күчәбез һәм сез канәгать калырсыз дип уйлыйм. Зур рәхмәт кайнәтәнде. Әйе, эстафетаны мин алам. Дөресрәге, эстафетаны Татарстанның халык артисты Рөстәм Маликов ала. Каршы алыгыз. Җыр белән сезне тәбрик итәм. Ял итегез.
Düzeltmek ihtimal mi? Рөхсәт. Hürmetli dostlar, bizning mana Ruşan Yasiladi ulanın sabaktaşı, sınıftaşı bulgan bitinde Leis bilen siz anlamışsınızdır indi biz birge okuduk. Bir bölmede turuşlardan Gazino Murat'ında Levip Liron. Siz de çıkıp kıtladınız. Yoksa siz kişiye bitkeç meni tutup kıynağınız var. Gazino Murat, Levip Liron. Leis bilen biz aytildiğinde bir bölmede gazetede bizden birinci şiratda Toshqa basılgan bu şiratda indi gazet jurnalda basılgan şiirler kadrli duyularımız için bunda Leis dost senin nereye anlatabalan düşken bizim mirasta çıkan şiirlerin özünde görüp kirmenin kazanıklarında çıkan şiirlerin bunda şu şoyudur hem ileri jurnalda çıkan şiirlerinin birinci sandığa koyduğunu dostlarım şekilde o iğrençlik şırını bozupturmadı. Allah tuptura bizim poezinin meydanına, ortasına gelip girdiler. Ben onlar için bir şart hem birinci şirkette Leis'tus işinde. Biz Leis ile ömür boyunda Tomuş'tan birle gelişe, onun avrularımızın bir 40 şapırım arası, hem hazır arası bizden bir kilometre bir şapırım şeması aradır bizi yaşayan dörtler arasında. Şuna göre Leis bu sene bizden miras isminden, hem bunların sabaktaşlar, yaştaşlar isminden de olsun bir kutlav. Tutmastan, ona şunu diyor, görük yediresi gider Leis dost, sana şunu giderem de sözünü Gazino Murat'a verelim. Hayır, biz şundan da üniversitenin toytağındağı 9. katta büyütövüge yaşadık. Anda insan çöp bulmaydı, düşenlik bulmaydı degende. Biz yaşamak işte toyga taştık. Şöyle bilmedi bir başka. Çünkü onda lift işlemiydi. Min yüzümden yaşayan yigitler bilen bu yazmış kavuşturlarına sinip yaşayıp olmayan böyle. Çünkü Allah bana acayip bir sabak, mektep buldu. Onlar indi bu kadar kelgende millet, ana tili, devletçilik degan düşüncelerini bik-bikte bilelerdi. Men bu noktadan çok nadanıyım. Lakin Allah meni şu to'ytağının %94 bölmesinde bana çok tez sahip ettiler. Oyağımda birlikte men Allah'a bir rahmetli şu yigitler benim yolumda şu anda Leis sen bizning bölmenin hükümetmişliği blogiydin, astırnagiydin. Çünkü o şundan da leyvetmişliği okula kirgende, mektepten kirgende ölüm yaşamaydı. Bize diyorşi kişiye yiyemiz, lakin o bekmede yermişi. Evet, 10. sınıftan üniversiteden bir kursuna kirgende o indi ölüm yaşamaydı. Bizge amadan yerleme kaldı. O şundan sonra üstte biz indi hazır düşünkende Leis'ni bir anlatıp da bitirmemiz ayağı. Yani şu kadar soğuk kitabı çıktı. Ötken yıl. Okuyayım. Ama beğenmeye gerek, beni yazacak gerek. Neyse eğitimler bilmem şartlarında buldu. Ama lakin yedim şekilde Leis, şundan da etmişliği bizden büyük şairlerinin birisi.
Рәхмәт әйдәгез әле бераз юбилярыбызның бала чагына, яшь чагына, биографиясына кайтып килик. Тагын үзгәрешләр кертәбезме? Регламент җәмәгать. Ул безне бергә укыган Әлмира. Ул безне шефлек калган иде без. Хәерле кич тамашачылар. Мин дә аерым сүз алып, нитүгел үркәлек итмичә торасың. Чөнки менә без Лейс белән, Үркәй белән бер группада укыдык. Менә монда группадашларыбыз да килде. Biz bik şadbız. Bizim gruppadan 3 şair. Менә алар тырбастылар үзләре. Үркәй, Лейс, Йылдыз. Һәм кандидатлар безнең группада үзләренең эшләренә туры җитәкчеләр, укытучылар. Менә хәзер инде әйтеп китәм, 194-нче бүлмәдә тордык диде. Biz шунда 194-нче бүлмәгә Үркәй белән Лейс беренче курсның урталарында микән дәрескә йөрми башладылар. Biz әйтәбез Йылдыз белән болай булмый, бу егетләр төшеп калалар. Хәзер безнең мәктәптәге теге шифа авы дигән әйбер инде. Киттек без үзебез әниләр белән тора идек. Тулай торакта тормыйбыз. Кичкәрәк якта бардык инде. Ишекне шакыйбыз, башта зат кына чыкмый тордылар. Шуннан ишекне ачып Үркәй нәрсә анда дип шулай торып битте дә инде. Без әйтәбез егетләр төшеп каласыз бит инде, укырга йөрергә кирәк. Ярар аннары соңында алар укырга йөрделәр. Аллага шөкер, әйбәт кенә тәмамладылар. Бергә утырганда шулай иҗат белән дә шөгыльләнеп утыргандан хәтерлим әле Лейсның. Озын сүзнең кыскасы, Лейс шушы гомер бәйрәме белән чын күңелдән группадашлар исеменнән котлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык, тазалык телибез, иҗат уңышлары. Шул иҗат уңышларыңа куанып, шатланып яшәргә ясың. Һәм кичкенә генә бездән дә акчалар андый зур бүләкләребез юк. Сиңа иң изге теләкләр белән без группадашларың, төркемдәшләрем. Hazır düzeltmeler olmayacak. Рәхмәт, шуннан да әйдәгез әле бала чакка кайтып килик. 1962 елның 2 апрелендә Башкортстанның Бакалы районына караган Саскүл авылында Мәүлид белән Хатирә апалар гаиләсендә бала туа. Дөньяга кеше туа. Бергәләнә, тыпырчына, авазыннан дөнья тула, үсә бара, җитә бара, үсә торгач башый була, үзгәләнә, сыкрый, елый, шигырь яза, шагыйрь туа. Лейс Нугайыр егете. Алтын Урда ханы, Туктамыш хан, Кырым, Төньяк Кавказ, Җаек далаларыннан 200 меңләп Алтын Урда татарларын Шулман, Ык, Агыйдел буйларына күчереп утырды. Авыл тарихы шул чордан башлана. Лейс Зөлкарнәйнең тарихы 1962 елдан. Әйдәгез әле, игътибарыгызны экраннарга юнәлтәбез. Үзе сөйләсен әле, язучы бу турыда. Рәхим итегез. Иң яраткан әйбер күпкә карады. Мин мәсәлән сәгатьләр үзе бузул тәрәздән күпкә карап торалар. Төньяк күпкә анда имматор юлдыз бар. Шагырын түгел. Егер тәртиге кыш көннәрендә юлдызлар булар иде. Мәсәлән, хәтерем битләп теге бузга яфрагы карап торасы, әтиәне булып җибәрә. Şimdi sihirleri var hatırlıyorum. Mesela tartayım. İyi saklandırmanı oy. Sarı salam tüve oysa sap sarı dolanay. Ben şundan da motor evliyorum ya. Toparlasam. Tordan bir şeyler var. O ayağımızda yemeyecekti bir zorluğu. Yıldızlar da sarım çok aynı. Bir kosmonavt bırak yalan olsa. Ne yıldızlar diyorsun? Tüyendiriz. Umarım kosmonavt bırak yalanlar olmalı. Yok bir şey yok. Sanırım gördüğünüz kanal. Bilmeyenler anladık size. Kukke karar, yıldız sanatına tıranmalı. Bir bereket var müziğiyle. Bu yıl olan İki karşı, iki takım var.
Orada ümitli aldım. Şimdi belki bakalım, hani üstelik. 90 kilo aldı gitme. Ama neymiş, iyisin ya treni yol dedim orada. Kulağdan biz avuklarına girelim, 70 dolar söyledi. Ama ikinci kitapla insan çıktı. Aklımda dedim. Ya o zileye söyledi. Benim evimizime belki de geri var. O eline gerek olsa. Durum tavsiye ediyorum. İşte böyle soruyorsun, göz yarattırmıyorsun, babaylar turnuyor, bilet turnuyor, ölüm turnuyorsun. Şimdi de bereket geçiyor. Bunu da gün sayı çok olmuşları, sürme batıklarında bizimki berengi aşamız geçti. Mesela turnuyorsun. Benim de kılıç da var. Arun kılıcı, doğru kılıç. Benim bir de bilmiyor mu? Biz babamla gidiyoruz. Benim bütün evli babaylar, kursu evli babaylar tuğulandırdı. Neden bu cümlelikleri? Mesela babayı tutladı Sarık babayı. O bir yıl taşla kursu. Soğuştan baytayını ayağını zırıp baytayını oğaç ayağı. Ne boltastası? Oğaç ayağıyla kömürü tübe yapıyor. Kişiden kişiye ya. Şurada cipseye bir vazgeçiyor. Şurada bayağı patlayın. Ama iyi yaratkan evli. Bir mektepte kaçmalar getirip bu tarafa patlasın. Layı saat dışarı. Ya kırıya vakit ettim ki, karar saatim. Benim saatim yokken bileyim. Ama bir saatte niyeti ulem bile var. Seçim ağzından da sınırı var da. Varmak ağzımızdan kıyasa koyup var. Kuyuya gelse tuttursa, şundan baka bölünmeyin. Mesela ilginç ülkesini tasarım babayı. Hayatır seyittirmek kenarında görüp gitti o. Şu ağası ayağındaydı, zitizgineydi. Şakar gidip sağır o zaman. Uzak kolunda olma, bir İtalyan tutarlı olsun. Aslında beni kuvvetli adres etkensin var. Ulan mahsus kütüptüracı olmasın birisinin, saat sıra olur sonra. Mecnun babaylar var öyle. Ulan da Yaşar Sidri bölümünde oturan yıldan arayıcı. O anılar olası başladı. O benim için individual seminar geldi kazandı. Bu 78 yıl var. Yani 6 yıl şarttı. Mahsus yapalım. Andayına cihip oldular, patladı. Sibat Hakkı'nın kazanı Tuğba, Nuri Aslan, bu kadar klasikleri. Allah'a aldanıp gidip şeyler verildi, Maşınkar Aslan. Okul bu şekillerini ettiler. Beyaz abi arkadaşımın sözü isterim. İşikten çıkıp bakanlar öğretti. Bu bazen seyahat değil, bu seyahat. Ağır olacaksın. Harbiyim dayım. Ama anlattırmayın şey yani. Ve böyle şey yazlar değil mi? Uğrağı tavuk. Değil. No, zingilik bir etrafı değil mi? Tek durumda, şu uğralık durumda. O yazar abi diye oturup çıkmayın şöyle. Tamasını açsın, çizdiği göremişim. Şunu evet kendini belki öyle yapıyor. O ikinciler patlar plankına koydu. Uytarıp koydular. Zıgılıp şu kıyımda olan ki sana çıktı. Ansında öyle kendini. İki yapmayalım. Elimi çocuk günlerinde ona bitiren şehirliği cevap veriyorken. Bir yere Avrupa'ya kayıtlar şehirliği. Çocuklar yavrusu yine icat noktalar güntüyorlar. Şöyle. Nasıl da öyle bazen. Şairden Türk misyası üzerine halka üzerine bunu bağımsızlık ya il halka diktatörü. İl için bu ilk öz için söyleyeyim. Şunu buldurum olmaz. Zor rahmet. Devam ederiz. Reis'in mektep şırlarında başlanğan icadına tanılğan yazıcılar iğtibar ete başlaydı. Şular arasında
Илдар аға Юзеев та бар. Ул чорларда әдип, талантлы яшь язучыларны барлау бүлеген җитәкли һәм Ләйснең язмаларын тикшерергә, анализларга дип язучыларны җыя. Мәктәп елларында ук төпле мәгънәле әсәрләр язган үсмернең яшь ленинче кебек саллы матбугатта шигырьләре басыла, төрле конкурсларда җиңүләр яулый. 17 яшьлек талантлы үсмернең хикәяләре Идел әдәби альманахында тупланып бастырыла. Шул ук чорда Ләйснең шигырьләре Казан утлары журналда тәкъдим ителә һәм язучылар берлегенең рекомендациясе белән ул Казан дәүләт университетының татар тарихы филологиясе бүлегенә укырга барып керә. 82 елны аның беренче Балачак күге исемле китабы дөнья күрә. Бик яшь булуына карамастан, Ылпат язучылар җыелышып киңәшкәч, 1984 елда икенче Аппак кардагы алмалар дип аталган китабы тәкъдим ителә. Хөрмәтле тамашачылар, менә безнең бәхетебезгә телевидениедә тагын бик кызыклы язма сакланып калган. Әйдәгез әле карабыз әле. Бәгъзе Фукка таба йөгерде, табанга ут капкан сыман. Таң капкасын ачучылар, мин чыгам таң капкасыннан. Алтын тәңкәм бармы диде, таң капкасын ачучылар. Алтын тәңкәм, әнкәм диде, ул сезнеке ачып чыгар. Көмеш тәңкәм бармы диде, таң капкасын ачучылар. Көмеш тәңкәм, әткәм диде, ул сезнеке ачып чыгар. Талир тәңкәм бармы диде, таң капкасын ачучылар. Көмеш тәңкәм, бәпкәм диде, ул сезнеке ачып чыгар. Әткәм, әнкәм һәм бәпкәңне бирер булсаң тәңкә сыман. Бу дөньяга тумаган бул, чыгып кит таң капкасыннан. Манара тын киштә дә меңләгән өн ишетүчем, тик бер шауны аралап ал. Тамырлардан ябалдашка су йөгерә, һәм мин менә менеп киләм манарага. Ташланам түгелләр бу, булай гына. Куетында меңләгән төс күргән кешем, тик бер төсне аралап ал. Кайнарда җифер яфрак төрләр, һәм мин менә җифердәмен манарада. Ташланам түгелләр бу, булай гына. Таң йөзендә меңләгән тыган кешем, тик бер ымны аралап ал. Кайнардан бурап яфрак явар, һәм мин менә ышкынырмын манарада. Ташланам түгелләр бу, булай гына. Яфрак белән мине дә җигеп кышып алыр. Яфрак буе үсеп калыр ак каеннар, һәм манара йөрәк буе үсеп калыр. Исеңә кил, искәрәле, җилнең искән мәле түгел, кискән мәле. Исеңә кил, искәрәле, синдә агач, миндә исә яфрак хәле. Бары сине урар буран бар ул, кирпеңә кунар карлар бар. Урамында бурап карлар яуса, izlərinni sinin aralar. Sin kirməskə deyiş yurdun бар ol, kirfirindən qarını qağarsın. Nigə xaman bizgə ağarırğa, bizning üçün uram ağarsın. Sin ağına digən dua бар ol, siyu Qur'anında min ayat. Ya ibliskə dağın, ya leyskə xalik indi, xalik nihayat. Qur'an hafiz olsam, Qur'an minu, Күңелеңнән мине барла син, нигә хаман безгә саргайырга, безнең өчен иблис саргайсын. Сиңа гына килгән килбәт бар ул, кием кайтыш итә синдәйне. Сине матур тапкан әнкәң булса, сине назлы тапкан мин, әйме, бар ул, мину, син ут булган мину. Урамнарда йөреп сүз арсын, нигә хаман безгә кызарырга. Bizning için alma kızarsın. Бар ol seni urar kum burаны,
Күзләренә керер кымнар бар, урамында тәрит туй ясаса, бәйрәм итәр әллә кемнәр бар. Син керергә тиеш йортым бар ул. Өсләреңнән кумны кагарсың, нигә һаман безгә каралырга, үзе өчен дөнья каралсын. Яшел күз. Саф сатаңны сатса сатсын тама, саф затаңны әммә сатмасын. Мені синнән саклый алмаса да, сине Алла миннән сакласын. Мені синнән саклый алмаса да, сакланғаны саклы ниятем. Ак үміте бит мин хәләкәте, күзен шәшәк аткан шияне. Карыйм яшел күзле кайгы булып, хәләкәтне тоеп имәндем. Газаплары бит мин, азаплары, яфрак кыя алмаган имәнне. Карыйм яшел күзле кайгы булып, күләгәнне урап үтәрме? Күрми үтә димә, урап үтәм. Күләгәнне гөлләр түтәлеп. Яшим яшел күзле кайгы булып, үз-үземне яңа аңладым. Җиргә төшәлмәгән төшем мин, алмагачта туңган алманың. Карыйм яшел күзле кайгы булып, күзләрдә дә минем күздә җәл. Син киткәнсең күптән, ә мин торам сурәтеңне кышкан көзгедәй. Саф сатаңны сатса сатсын таңа, саф затаңны әммә сатмасын. Мин синнән саклый алмаса да, сине Алла миннән сакласын. Әфәрин. Әфәрин. Ләйсінің тормышында һәм әлбәттә инде иҗатында аның бер туган абыйсы Фәйз Зөлкарнәй төп рольне уйный. Шигърияттә, прозада беренче остазы да Фәйз Зөлкарнәй була. Күп еллар алар яшьләр журналы булган Иделдә фанатикларча бирелеп хезмәт куялар. Башлап язучы яшьләргә даими ярдәм кулы сузып яшиләр. Ләкин язмыш коточкыч фаҗига. Аварияда очрап һәлак булган абыйсы Фәйзнең яктыдан дөньядан китүен бик авыр кичерә Ләйс. Һәм менә хәзер аңа багышланган якты рухына багышлап язылган Кара һәм ак мунча хикәясен сезгә тәкъдим итәбез. Иске үйнең ергәләреннән сипләп ясалган кара мунча әле дә үз урынында тора. Астан 4, өстән 2 нергәсен алыштыргач, менә дигән китәклек чыкты үзеннән. Ул кара мунчаның тәме. Тау башындагы ферма чишмәсеннән су ташыганда ук иске мунчаның пары 5 метренә тулыша башлый. Без тауга шаптырып менәбез. Шаптырырга кирәк. Әгәр үсәсен килсә, әйдә, йөгер дип алдан абый үсендереп тора. Тау башына менеп җиткәч, чананың бавы аның кулына күчә. Мин тимер бидоннарга утырып, тау башыннан мунча ишек төбенә кадәр яшапны куалап кайтам. Әйдә, на! Мунча таштан аркылы 7 башлы аждаһа төсле төтен күтәрелә. Мин буылып идәнгә тәгәрим. Мукаләп ишек янына килеп төртәм, көттереп, төтенгә уралып абый чыга. Үзе күзләреннән яшь ага. Үзе канәдәт. Чәй эчкәнче мунчаң әзер була ди. Беренче пар безнеке. Мунча чардагыннан кыштыр-кыштыр кайын сиберкләре килеп төшә. Гөмбәзләнеп өелгән мунча ташларына беренче су, чүмеч су чып кунарга да өлгерми, зәңгәр рәшәле ис төнлек аша урамга аргыла. Аларга яргән мискин бүрек төнлеккә кирип куна.
Аннан соң нәрсә буласын? Мин генә түгел, тәүке астындагы тын калган бака да шамалый. Мин колакларымны ләпкәмне каплап, тизрәк сул эләгәнгә килеп утырам. Хәл алырга мунча алдына абый белән икәү чыгабыз. Отырган җиребез безгә береккәнче абый яңа гына уйлап тапкан әкиятләрен сөйли. Хисмазар тимәде микән дип, әни берничә кат мунча тирәсен урагач, әтәй килеп җитә. Шырасызмы инде юкмы? Кыршаңлы тойлар. Ак мунчаны алмагач бакчасының уртасына салдык. Кыш көне рәхәтләнеп карда оңарлык булсын диде абый. Мишен тимердән ясадык. Бер тамчы суда тәгәрәп китәрлек итеп, идәненә таш тезделәр. Әтәй, бу малайларга ышаныч юк, монсында эшертерләр дипме, асты нирмә аягыннан электр җылыткычы сузды. Мәңгелек итеп эшләнде ак мунча. Һәбез үстек, таралдык. Шулай да ялларда туры китереп, кара мунчаны искә алып, тимермиш урыныннан кубарлык итеп шабынган шакларда, алмагач төбендәге карның сыңар карышында калдырмый аунаган шакларда, мунча алдында ал мишкәсенең бушаганга кадәр утырган шакларда булды. Тик бик аз булды ул мәңгелек мунча өчен. Юл фаҗигасенә шырар алдыннан абый кич белән мунчага кулымны ятып китте. Күрәсең, бала чакта миңа сөйләгән әкиятләрен исенә яшердеңдер. Абыйны җирләп кайткач, мунча яктым. Эссе салып, пар салып та җылына алмагач, әкренләп мишкә яктыга. Абый чабына торган җиргә чыгышты. Күңелемне кутуптай салкын куырып алды.
Devam etemiz. 1993 yıldan alıp 2003 yılga kadar Leys жиң сызганып булган уй хыялларын эшкә җигеп Идел журналында хезмәт итә. Һәм менә шушы чорда аның бер искиткеч хезмәте, әсәре, тарихи әсәре Кыргын хикәясе басылып чыга. Татар халкының борынгы тарихына багышланган Кыргын хикәясе үзе бер яңалык булып әдәбиятыбызга килеп керде. Әлеге әсәрдән безнең артистларыбыз сәхнәләштергән өзекләрне карабызгыз, рәхим итегез, күңелегезгә хуш килер дип өметләнәбез. Күзләремне күзлисең, күзләремне күзлисең, минем күзем төпсез диңгез, аннан серләр эзлисең, минем күзем төпсез диңгез, аннан серләр эзлисең, күзләрең алачыяла, жаннарым сені сөя. Күзләрең алачыяла, жаннарым сені сөя. Жаннарым сені сөйгәнгә, душманнар янып көя. Жаннарым сені сөйгәнгә, душманнар янып көя. Әйтегезші ақ қоянға ақ шәшәкті үзмәсін. Әйтегезші ақ қоянға ақ шәшәкті үзмәсін. Әйтегезші шул матурға миннән үмітін үзмәсін. Әйтегезші maturga minnan ümitin üzmesin.
айтауым. Өткен ел сізді көргеннен бері тыныштығым жоғалды. Элек көз аты берген өзі біздің ұру қыздары ұмытылды. Біздің хакетіге зорлан егіті. Кіші келіп шығу бар. Тоған көріші бұлама, сен Желәбикеш онысын білмей, мүмкәлеміз. Көңілімдегі самылғандарыны, сықырағандарыны сеңа жеткіресіп келген ей. Нәрсеге керек бұл жеті зұлған. Біз бет сіздің білән бұдан бары күрішір алмаймыз. Керек ме кетеміз? Урман мәшесін алыңыздар. Мен сізге урман мәшесіне түгіл. Ақбұры телесін алып атып берермін. Бұсы ішінде бекірәтмін. Siz meni o'limdan qutqardingiz. Tangri sizga esenlik bersin o'rmon yigiti. Sizning rahmatni eshituv mening uchun bek zo'r baxt. Bugungi og'rish rasmiy ko'rinmay deb bunda kelgan edim. Tilagim qabul bo'ldi ko'rasiz. Biz ikki turli urug'dan. G'uruf g'adat, yulalarimiz sizga. Tillarimiz turlicha. Meni yuragimda bittalik kerak bo'lg'ash. Ketingiz. Hamana kurbesin. Kursinler. Allah'ına tizlenip sizde mimar bir ödünürüm. Bulmaz hali. Niye bulmaz? Ettiğim uğraştan kaçtım. Üzümlerin sizge şibeli. Bütün boylarını bilsem bir, umursuz bakma geçin. Bu yılı da kurmeniz oturda. Min yurt bir babası. Ne dediniz mi olayı? Başınızı sürman yigiti. Konuşlar sizge. Sağ olun güzel bir şey. Secere şunu unutma. 2 günler ay şatırdan başına mingende min seni biriyle biter mi? Zinhar gibi olma. Gökteki arağının en güzel zatı. Nerse buldasın bu? Düşkünedi. Hele kişegine minanı isime algan idim. Peterson'la bulutsuz gökyüzü. Ötken yıl minanı görgen idim ben. İşlep köngülüme sınıp kalganında. Eyle boşuk bulup bandaşamında. Bulmazla ellerinde kurman yigitine. Qamqana bilse keregimde bir eşe gelip. Nindi sevsengen kızlar ama. Selametligim saklanırlık tugul. Halimden kilgençe öz uruguma ömrüm boyu hizmet ettim. Indi bilbigeni yaşlarga tapşırıga vakit çıktı. Arşılar olmasa, din başlık edip öz urnuma Kuşkarbi kızı Senjera Bikeş'ni takdim eden. Arkadaşlar, bizden orada Senjera Bikeş'ten de layıklıra bir şey yok. Benim göz aldığımda üstü, Dröşap, din bilimim, abisinden sizden öğrendim. Ham ana. Şulay, karşılar bulmazsa, tağın bir adnadan, Bulgar nesilinden kelgen, Gökteki arığında, Senjera Bikeş, ham ana bulaşar. Tabiyyim. Ondan sonra intişlap, Sıngı yurtqa, babağız yanına, Almaz babağız yanına giderge hazırlana başlayın. Ol beni küter. Ham ana. Vakit çekten balalar. Bugün o gider edimler. Oğlum yurt beni kurmuşa, bakilleşmişe,
Sözlerimni eke almışa kit almayayım. Hayırlardan yesin balatmayın. Haytınız, doğanlarınız sizni küter. İsen sağlar ebiyim. İsen aman kaytırlar. Mene görürsüz. Tağam Murat'la sızıp varayım balatmaylar. Var idi köktekar onun da gürlep durgan şakları. Öttü de gitti gibi. 15 bin yatkana var idi. Kırım kildi. Köpme halı kırıldı ülette. 7 minglep yurt kuşap kaldı. İndi türleklenip 10 min yurtkaç temizligende yurt büyük öz başına bela izlep davulaşırga bölüşürge çıkıp gitti. Bir kimge kirekmegen, bir kimniki sanalmagan şiirişi. Tengri, ten kabike kilinin hiç şulay ipke aldı. Davuşalgan, halsiz karşık, tam ana bulup girmesiydi. Ebiyim. Yarar balalar, varınız kaydınız. Yakınlarınızla, tuğanlarınızla kurağız. Aşılan baş yapmasınlar. Kaçın. İl yırtının dur kapasına da sakçılar koyalız. Gizu başı. Dışkı tertip için. Asil kılçın bakır. İl içindeki tertip için başımız bilen cevap veresiz. Ben hazır biraz kırıp yatıp duran. Kütken bekledim
Maskara. Irakta kuna. Yüksek batır kayıtı. Sizge yine ekleri koşulmuş haberim var değil. Olay aşağış haberi bulmuş. Ne gözükmedi sen? Ultusuna kullanma bakmayınında kaldı. Oğulda kırışın, top onanın rüfsatı kirekli. Bu nasıl haber? Aşağış haberi bulmuş. Ne sebep rüfsat sorup durmak gereksin? Var. Kılsın batırında şaka. Hazır çıkan. Yerden biri. Ökse batırının bir haberler alıp gelirken. İl yok bilen bir haber. Kalbılmağın da bildiğinde. Gönlüm size yaxşı bakın. Ayt! Oy kızım, kutum aldım. Baya buna yokluydım. Koylara oturdum hele. Min gizli başı kırganda burunda kapında kısılıp kırayım. Ben şu köpük geri bir dolu ya. Tabii. Mide senin bilen varayım hadi. Rahat benim yokluy sorun var. Varayım mide. Yura, haydi. Tanrım, nindi beleler olup geldim iken. İl yırtın dolayı da iman kalmaman şart. Haydi balıklayım. İl yırt, onları da karar, güzelden bulsaydım. Koksa değil. İmanda yumuşak. Top ana. Bu biri de. Bize başı tuvalet bu. Bu, gibi para bitken, araçta, yüzü başı tuvalet bitli, şirksen, kan çıkarlık iyi, ha bu araçta. Men şu, kan, ana, men, davuşa, halsiz olsa da, köksenikine tartım, Sile. Karşı almamışım başılarına. Kan, ana. Deni bu yıkıttık. Dağın aldığından yıkı olan. Haberin ne Sile? İşler ilinden değilim Haydar. Alış bir işikim. Kış, çıfar, samur dirileri, zatlı tunlar alıp Haydar. Gelip düşkende işkak ile imini. Atna 10 gün içinde ellenirse bu da. Kışılar kırıp gibi başladı. Yürügen cirlerinden tekerek kuleler. Yahut kemkibip kurman meyitlerden tulda. Böyle tutup bu böyle kişide kalmadı. Başta bir hizmetçim buydu. Onu ulula, özümüzün kırıp medetlerle bile kumgan idik. Dağın iki hizmetçim yıkıldı. Bahar mülketlerine şiyyakta, şırıp başta. Lakin yolda dağın iş hizmetçim yıkıldı. Alıp gelgen haberim şu, kan, ana. Ulet, kile. Yok,
да ауылға кірмедім. Білемінді, шатыр қырға рұқсат ет. Қаныңнан ойым көксә, тек мұнда шатыр қырға рұқсат етмейм. Кіші қара көрмеген жерге орманға қырғыз. Шунда шифалы үлән нәржиеп ішігіз. Бәлкі тәңірім сізге сәләмәтлік берер. Тірілген шейі алып тұрғыз. Yoğuysa il yurt harap olacak. Hatırlıyorsunuz mu? Bundan 15 yıllık көп muhalık kırıldı. Anlayın. Siz haklı. Balalarımı, hatın tuğanlarımı görüp kalasım gelirdi. Anlayıp karamda көксә, deyip әліге бір нешікті ярдам ет албайым. Olsun, alıp келген ризықларды ұрғыт көксәге. Ризықлар сізге 4-5 күнге жетер. 5 күннен кезу башы тағы кетірір. Құлларыңызны юмиша, ризықларны яқшылап, қайнатмиша ашамағыз. Киімләріңізні әрім суы білән юғыз. Артық құртығын яндырығыз. Anladım. Anladım. Hazır yerləgiz atlarınızını. İsəni sağ qalsağız, aşıq yüz bilən qarşılarımız. Xəbərin yaman olsa da, vaqtında getirib tapşırığına rəhmət. Sağ olaşıb durmayın. Bəxil bulağız. Ana, derneklerine olmasa, bizdekilerle şeyler kına üzeriz geliştiririz.
Кім көрінді? Бұл мен, хан ана. Бұзырыз хан ана. Су қалаған жерден бұзық шу yok mu? Yok, ұсса да сынғы тапқыры болашақ. Кімгіне бұяққа келмесін. Су қалаған жерден бұзарға тиіс түгіл. Кімгіне болса да ма? Uysun mu iken? Жаяны ышқындырасың. Мәйіттерді яндырасыз. Кімгіне болса да ма? Әлбәтті. Егер ертпей қайтса. Uyulgan taleplerine uysun mu iken? Yurtbi mi ol? Kizu başı mı? Kan ana mı? Atasın. Boş üstü kan ana. Тәңірі ол күнге қалдыра көрмесін. Şolay gına kula kursun da bir. Tengrim özü saklasın. Tengire bigrek şıksız. Retle bir ne göründü. Eyde. Başka saklarında varmak bile gelir. Yer Tengrim, nendek karangı tün. Bugün oydan kürnüp tırağla. Oyan bulutu da bulgan dedim. Anısı menen faydalayındı. Zengir gözüm koya buldu ekensin. Жиді зұғлан! Жиді зұғлан! Енлерін ұрысы. Зәңгер көзіне менімі сүйгенімді Назарымана сүйгенімді Бейік соғынығын шақыларымда ғына Онсу жырларымда түйеді Жатыр тауының башыларында Сенжере. Жиді зұғлан! Сенжере. Әйе, бұл мен зәңгір көзі. Сенжере. Yok! Yakın gelme. Нишләп? Şulay direk. Нишләп алай дейсің? Мен сенің білән бақиләшергә генә килдем. Ничек бәхилләшергә? Шулай Сенжере. Бергә булырга язмаган икән. Рәхмәт килгәнеңә. Ни булды? Кызганычка каршы шулай. Тиздән мин булмам. Олай дейме зәңгір көзі. Мин сиңа Акбуры тиресен алып кайтып бирәм дигән идем. Мин аны тоттым. Менә ул. Тик син аңа кагылма. Мин сүземдә тордыммы, Сенжере? Әйе, сен сөзіңдә тұрдың жиді зұғлан. Чөнки мин синнән артык беркемне дә яратмадым. Мин дә сине жиді зұғлан. Рәхмәт, Сенжере. Без барган урман җирләрдәге кешеләр шилдән кырыла иде. Минем әтием мәрхүм кайтып та җитә алмады. Мин түздем. Соңгы кабат сине күреп калалым дидем.
Maşallah iyi tutmuş. Ana bir de ecel gitti bu bırak. Uzaklığa benim bakıtsızlıkta. Bir de bir diye ecelde yok. O simahlar bir kuramalı. Anacık nasıl havayı tuttular o bile. Şimdi soğulam. Bu bizim kulaklarımız için. Soğuşup birbirimizde karamız. Kışı, ot meyitleri gömülmüş kola. Onlardan şiir danalı. Ule. Ecel güler, pencere. Şimdi soğulam. Yok, gülme. Buna basa bir gülme yerine bir daha olmuş. Kursa oldu. Bekir bu. Gavyanı yandırırız. Yüreğim memnuniyet doladır. Yanmaz. Sen gel kızım. Yok. Şimdi dudaklarım batışır. İlga kiri katırga deyiştiler. Bu yaktan kimdir sileşken gibi de buldu. Doğuşa kadın kızlarına tartılıydı. Adam kız tavuşlar. Ondan kendir baktık. Ana o kız kaldı. Bu yak katamatıyla. Mengedir, Fatın kız zatı. Fatın kız zatı? Hayır. Bana kalsa, o sencerden bir geç. Hayır şu olursa. Kasman! At Sinan'a! At! Ulan giler! At! Kılçın! Yani bir şey yani! Ebi, bu min sencere. Ya Tanrım! Sen benim kızım, min senin abiyin tügel. Ana, tırının bulması. Kimsin? Bu hanım kıyafetine kırıp ulat gider. Her zamana, kamana. Bolası bulduydu. Gile şekin iyi bulur. Tındıkka illatla sayın karaval koyarız. Karaltay olmayacak. İşte bu kamana. Sencere bir geç. Hazır tügel. Kim bunlar? Min olam. Yaxşı. Varız. Kaytatırız. Kamana. Varız. Min hazır. Bakayım o. Sevgili kışığım, sencere bilir. Min sana okul dingeçlerimle birip tutur almadan iken bala. İşir miydi balakayım? İliyet koykaş,
ne cevap verirme? Әбейім, сен не işlep миңа аттың? El-yurt dolu bala-şağa, günahsız savaylar, olarını sokulap olurga gerek edi bolar. Ne işlep yerdimsin sen anda balam? Әбейің sözlerin kulağıma salmışlar. Мен сүйгенім білен, бәхейләшірге генә килгән идем, әбейім. Size idare bugün. Orman yigitine aşık bulursun deyip kim uylar? Ул миңа ак бүре тиресе алып кайтты. Ул сүзендә торды. Güzelge direk işte baba. Güzelge. Yat bir baş niye yitirdin? Bütün ağırlıkla kort əbeyin şirkesine saldınız. Әбейім, ташлама мине. Olmam kızım. El-yurt işlerimine tapşırasım kaldı. Əbeyin kuşkar bir kaçsın da kıt binir. Ürkeleme balakayım. Uzaklama. Сенсіз миңа қиын булачак. Миңа гомер буе кыйын булды бала. Ялан кырда ташлап калдырма, әбейем. Bir нәрсә эшләп булмый бала. El-yurt минем җилдәдә. Хуш. Бәхил бул сөекле. Kızım sende.
Мәңгіліктен исә жил. Көк қорқып түнне қыша. Ой, бұ жилде тұзғанақ, жиһанға тұзғы бұша. Вақыт оға яқтылықтай, дұлқын-дұлқын нұрын қоғып, ұрын табып, сар қылырға. Вақытқа тылмаш керек ми? Сәғат тілін аңлай әркім. Таңы кіндік кискеш кіне қышқырып туар әр күн. Әжеліге ол тылмаш керек. Аңлау қиын аның тілін. Башы юк та, ақыры бар. Мәңгілік сағатының. Мәңгілікте мәңгілік түгіл екен. Әжел өткендегі мәңгілік. Жерге мін қат келіп, мін қат кеткеш. Неге мін қат артмай мәңгілік? Мәңгіліктен исә жил. Şətir gitsə, tamırınmı gül qaplar. Tatar olan neresini tamırım. Senin nasıl indi yelden indi jirde Dolgar baban kiyip atkan jirdir bu Altın orada şeşen atkan jirdir bu Kaza
bilsin Бекшентаев, Гүлзада Сатимина, Рустам Маликов, 23-сыныптагы Татар дәүләт драма һәм комедия театрының иң талантлы артистлары. Bu alkışlar sizge, hürmetli kollegalar. Kadirli tamашашылар, бүгінгі кешенің сценарий авторы Татарстанның атқазанған сәнгать эшлеклесе Рәдиф Сәгъди. Кешенің сәхнәгә куючы режиссеры Россияның атқазанған Татарстанның халық артисты, театрыбызның өлкән артисты Зөфәр Харисов. Hayındığımızda kişimizin yürekleri yüzüp başı, halkımızın damlı, talantlı yigiti Leys Zülkarneyn. Bu alkışlar sizge. Kadirli tamашашылар, kişimiz көңіліңізге hoş келген бірдік ойлаймыз. Leys efendi, bizning bitta xizmatimizda sizning ko'ngillariga o'tib kirgandir. Siz zo'r lazzat olgansizdir. Baribizga esenlik sog'lik, tozalik, boylik tilab. Qabatdan shunday uchrashuvlarda, shunday bayramlarda jiyilib, g'ururlanib, bayram o'targa yotsin. Tatlıyız, 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 tatlıyız. Zor rahmet, barımızda da dik zor rahmet. Hürmetli artistler, bu alkışlar şulayıp sizge. Varlık bizning ijod turkumine. Yubilarimiz Leys Zülkarneyn. Раз, гони. Раз. Mikrofon. Mümkün mü? Раз. Güzel, bizim basın Раз. Biraz sonra mikrofonu ver. Hürmetli savaşçılar, sevgili konaklar, hürmetli Раз. Beni zılattınız mı? Göze yaşlar geldi, kumul tutuldu. Şimdi artistlerin işi pek zor, rejisörün işi pek zor. Benim berekeye giden hikayenin zor bir savaş. Bu 93. yılda yazılan hikayeydi. Ondan sonra şimdi şak yoklar öttü. Bunu gitmek durumdayım. Bizim halimiz. Zor akmasın. Arkadaşlara, zor akmasın. General Hükümet